Пригородный мал базарындабыз достор. 4-нчү чыгарылыш бука уйларды тарттык. Эми жылкылар жага келдик, жылкы. Бүгүн апта күнүнө ишемби 2021-жыл 18-декабрь болду достор. Бишкек шаары Пригородный мал базары. Так, четтен тартып көргөзөбүз. Бу жерде жылкыдан кийин эшекти тартабыз. Сиздер видеону алса видео лайк бас, суроолорду комментарийде калтырасыздар достор. Байга assalomu alaykum. Qancha so'radasiz? 200 ming, ha? Так, bu janob poltyashqa deymi? Paroda. Bu öyle. Rossiyadan keldi, ha? 200 ming bazar baho berdi. Baka berelek, ha? Kelgenine 7 ay oldu. Bu yaşı qanday ekan, yaş? Kunan, ha? Üretildi? Yok, üretildi. Hem üretildi? Hem üretildi. Bunaki kunan deydi. Bazar baho berelek. Onda olgan. Жылкы караңыздар мына. 200 миң сом. Болор канча алат эми? Болуш. Окончательно. Сиз эми баягыңыз бар да мынчага болсо берем деген. Так, четтен тартып кете беребиз достор. O kimdik ekan? Assalomu alaykum. Tartdim men. O qara kimniki? Meniki. Sizniki qancha so'radasiz? Qulundu be. 100. Qulun. Ikinci tut. Qulun qancha oylik bo'lib qoldi? Kechroq bo'ldi-da shu. Kechroq bo'lgani 5-6 oy. 100 ming. Bozor baho berdi bu. So'radi? So'ravelik aytdi. Baho berilgan, ha? Qulundu be 100 ming deydi. Qulunu 5-6 ay. Жақсы. O kimlik ekan be? Be. Qancha so'radasiz? 200 so'radi. 60 ga bermey aytamiz. 60 ga bermey aytasizlar, ha? Qancha bozor olaman? Tartib ko'rsan, andan ko'rib yaxshiroq bunday. Ruxsat bersa tartib qo'yarasiz. Video ko'rinib olsin deb. Yaşı qanday ekan? Qanchani tug'ib qoldi? Ikini tug'gan, 3-chi. Üçüncüsü boz var. Жақсы, екені туып тұр. O eşek kimdik ekan eşek? Eşek Moğolanqı. Eşek neyesi yok mu? Yok, saçında. Arlaştırıp tartışıp koyalım. Bu eşek neyesi kim ekan, ha? Qancha so'radasiz? 10 ming. 10 ming so'rayapman deydi. Рабочий erkek urg'achi u. Urg'achi. 10 ming. Qancha qoladi endi? 8 mingimizni berasiz, yaxshi. O'sha eshak 10 ming. Chetdan tartib ko'ramiz. Qanday babo ko'z. Mana. Eshak 10 ming. 10 ming deydi. 8 beремде yo'q. 8 ga berem. Taylar qanchadan bu? Qo'limdan 30dan. Qanchadan buna? Erkek urg'achi? Erkek. Ekoten erkek, ha? Qancha oyliklar? 6 oylik. 6 oyliklar. Onisi 5 oylik. 6 oylik, onisi 5. Qanchadan bo'ladi endi? 55 ga beraman. 55 ga bo'ladi, ha? Yaxshi. Mana shunday baho bugun. Пригородныйda chuyda. Oqsoqol, assalomu alaykum. Qashqatay qancha ekan bu? 58. 58. Urg'achi erkek? Erkek, ha? Qancha yashi? 1 yaş. Qanchaga bo'ladi? Bere turgan jeringiz? 55 ming, ha? Yaxshi. 5 qashqa. 55 mingga bo'ladi deb to'xtay turgan jeri. Tak, bu yoqni qaraylik. Ma'qul joy sotingizlar. Olingan-ku deyim kimniki ekan, ha? Şef, sizlarniki emas bu? Tay. Neyisi yok. Жаңа nokta salınıp dur. Neyisi yok. Sizge emas mi? Tak, bu yerde daha iki tay turadi. Assalomu alaykum. To'lagan. To'lagan. Qaysi ketdi? Qaysi tay? O, qara. Qancha oldu?
60'a ketdi mana. Bunun yaşı qanday эле? Полторашка. 60 mingga ketdimi Oltay? Жақсы екен, а? Сымды Sonrası da 60 mingga ketdi bu. Siz qancha so'radasiz? 55. 55'ten. Bular qancha yosh? 6 oylik, ha? Erkek urg'achi? Erkek. Ikkovi teng erkek. Ikkovi teng. Qanchadan bozor baho berdi? So'radi? 50. Ikkovi. Biri. 10 so'ga bermadi. 10 so'ga berilakmi? 10 so'ga 50 ming berdi. Yaxshi. Так, 10 so'raychi. Assalomu alaykum. Qancha so'radasiz, shef? 55. Qarab tur. 55 ming. Bir yaş bo'ldik. Erkek tay. Qanchaga bo'ladi bu? 50. Bu o'tirgan 50 bo'ladi, ha? Jamur şereketli qara. 60'ga. Şunu şerikeli. Tak. Peşinesinde bir kaşkaz var ekan, ha. 50'ga bo'ladi deb. Yaxshi. Assalomu alaykum aka. Qanaysiz? Bular qanchadan mı? Kulun mu, tay mı? Qanchaylıklar var kulunlar? 8 aylık. 8 aylık. Urg'achi erkek? Erkek. Üçöv teng erkek. Üçöv teng bir balada. Bir bu adam. Qanchadan bo'ladi unda? Bere turgan jeringiz. 24'ten birimde var. 24'ten beresiz, ha? Yaxshi. Bozor baho berdi? Berilakmi? Onda olgan taylar, kulun, erkek. Yaxshi, yaxshi satыңыз aka. Bu aka qancha ekan bu? Tay. Sizniki? 100 ming deydi. Jarshi qanday, jarshi? Ya. Kimniki bu? Jarshi qanday buni? Bilmaysizmi? Erkek, ha? Yaxshi biladi ekansiz. Onda olgan tay 100 ming deydi. Rossiyadan kelganmi? Ne parodasi? Rossiyskiy paroda deydi mana jigit. Yaxshi. Marqaga ko'zini surab ko'raylikchi. Chetdan tartib shoshmay. Tak. Qanchadan taylar? Bu 140. 140. Bunisichi? 100. 100. 140, 100. Bular erkek mi, urg'achi mi? Erkek erkek. Ikkovi teng erkek, ha? Yoshlari qanday? Bu kunan hazır. Bu kuman. Bu 1,5 yaşta. Bu poltarashka ekan, ha, bunisi. Ha. Bu poltarashka, 1,5 yosh. Bu kuman. Ikkovi teng erkek. Bu üretilganmi, üretildik? Shu inillik, ha? Yaxshi. Bunun qandari qanday ekan endi? Bu apasıdan çekken. Apasıdan çek, ha? Atası Amerikanец. Atası Amerikanец. Bu özüzdükü. Karabayır. Karabayır'da. Bir kaşka ekan, ha? O. Cennet. Bunda aylanırasın mı deyim? Narko жаққа өткенде күн жауш сағылбай қалады да. Мынакей. Онда болған тайлар полторашкадан құнан. Арты құнан. Арт жағынан да тартып қояйын да. Қараңыздар. Күнге жақсы чағылып көрілбейді екен де ме? Көрінді екен, қараңыздар. Көрінмеді жазыңыздар. Онысы жақсы екен. Базар baho berdi bular. 122 verdi bular, buna. Ama 10 saç Karabayır'a. Berlek bular. 85. 85 verdi. 80 qancha? 85. Yaxshi. Telefon nomer berasizlarmi? 709 0709 44 44 75. 75. Çalыңыздар достар, мына. Өзіге çalып полный информация алсаңыздар болады мына. Бұл 6 қашқа екен, даже,
Жақсы сатыңыз. Олар кімдікі екен әм? Бейі ғой деймі? Бұл бейін есі жоқ. Жақсы. Арашан популярный. Жақсы. Ол бейлерін есі кім екен? Сізге емес пе? Так, бұл құлын қанша екен? 55 мың. Еркек бір қачу бұл? Еркек, а? Қанша айлық бұл? Жаш? 6 айлық. Иында туылған, а? Маңнай олған құлын 55 мың. Базар баға берді, сұрады ол мұны? Қаншаға бербедіңіз? 48-ге бербедіңіз, а? Жақшы. Тай. Telefon номер бересіз бе? Сізде daha болса керек үйде. Бересіз бе номер? 771 0771 1149 Бұл қарабайыр да обычный, ла? Қандай бұл қаны? Қазақанду қайсыздан? Атын білбеймін, бастап. Жақсы. Азыққа ет болыңыз, тәует. Жақсы сатыңыз. Так. Тайды көрекші. Қанша екен, шеф? Қанша сұратасыз? 65 мың. Бұрғачуы? Еркек. 65 мың дейді. Сорындарын көргізейік. Сорылған. Бұл қанша болыр? Жашы қандай мұның? Полторашка. Қанша берді, базар баға берді? Берлекпіш, а? Еми береді дейді. Жақсы. Алейкум ассалам. Базар аламыз. Амансың ба? Денсаулығыңыз ақы? Носы қанша? Ол 40 мың бе, а? Қашқа? Бұл қанша айлық бұл бе? А? Білмейм. Сен торпақтарда жүреттің ғой. Яға кел. Қанша сұратасың? 40. Жасыны білбейсің, а, бір? Еркек ұрғачы? Еркек, а? А моларчы? 5-6 айлық. 5-6 айлық. Бұлардың қаншасы еркек, қаншасы ұрғачы? 4 өтең еркек, а? Қаншадан сұратасың? 44-тен. Базар баға берді? Бері отса? Қанша? 31-ден бері отса? Ой, 34-тен бербедің, қаншадан болады? 36.500-ден болады, бола тұрған жер. 4. 500 сомнан түші береміз. Жолына 500 сомнан түші берем дейді, күрік алса. Номер бересің бе? Не номер? Телефон номер? 0707 09 31. Тай керек болса чала өресіздер. Бұлар 25-тен бересіз бе? Қанша айлықтар бұлар? 6 ай, 7 ай. Еркек ұрғачы? Еркек, а? Байка алдыңыз бе? Жақсы. Байка алдыңыз ба оны? Қанша? 85. 85 дейді. Жақсы. Өрде бейін, құлынды бейін сұрақшы. Ассаламу алейкум. Қанша сұратасыздар? Құлынды бұл? Отдельнелі? Байтал, а, бұлай? Жақсы. Байталға қанша сұратасыз? Байтал 80. Байтал 80 мың. Амауғач? Құлынға? 5 мың сұлатар. Ол тяжа бұл, а? 45 мың. Бұл еркек бұрғачы? Еркек. Еркек, а? Қанша айлық бұл? 6 айлық. Порода полтяж бұл. Полутяжалой вес деп қойған, а? Жақсы. Базар баға берді бе, сұрады? Жоқ. Сұрайлық, а, пока? Что-то бұл базар сус. Жылқылар вообще көген. Тай. Өзін саттыңыз ба? Қаншаға кетті? 50-ге. Номер бересіз бе?
Evet, yazıp koyar. Айтыңыз. 0220 menen 0220 Билайн. 30-40-20. 30-40-20. Çalастар достар, мына көргөзөйүн. Мына байтал, онысы полтяж, 6 айлық құлын. Так, о тайларды сұрайық, құлындар. Ассалаумағалейкум. Қандайсыз, жақсысыз ба? Бұлар қаншадан сұрап атасыз? Қаншасы еркек, қаншасы ұрғашы, жаштары қандай бұлар, қаншалық? Bunlar kulunlar. Құлындар, а? 35'ten sıravatan bunlar. Қаншадан? 35'ten sıravatan bunların 30'dan sıravatan. Бұлар 35. Бұл еркек ұрғашы ба? Bugaç. Ұрғач. Бұлар да ұрғачы ба? Bugaç yani. Бұлар да ұрғач. Бұлар 30-дан. Жақшы. 30-35. Құлындар көп бүгін тайларына. Құлын қанша екен ба әке? Қашқа? 23. Қанша айлық? 3 айлық. Еркек ұрғачы ба? Ұрғачы 3 айлық дейді. Қаншаға бересің? Құлын 19 болады, а? Болыр. 19 дейді. Süt қанша екен бұл? 45 мың, а? Бұл қанша айлық? 1 жашар. Еркек ұрғачы? Еркек. Қаншаға болады әм? YouTube'ға. 43-ке бересін, а? 43 болады дейтін. Şimdi olған тай. Ой, еркек ұрғачы ба? Қанша? Жасы қандай екен? Балтарашқа. Қаншалай көрші, а? Екілерді өтіп қажатта олар, а? Қанша беріп атастар? 50. Қанша сұрап атат пәке? 60. 10 мың. Үшіріп тұрыңыздар, келіп тартып қоян видеоға. Бан. YouTube'ға. YouTube'ға мейлі. Арқандай олды. Так, маяқта. Улақтың жылқыларын емі тартауыз, емі. Ассалаумағалейкум бәке. Қанша сұрап атасыз? 78. Жашы қандай екен жашы? Жашы 3-те туған. 3-те туған бе, а? 78 мың. Мұнаға. Ұшыл бе 78 мың сұрап атты. О бе қанша екен? 60? Бұл қаншаны туып тұр? Uşa yaşını biliyor, 3-4'te tuğan bir. 3-4'te tuğan bey, ha? 60 bin. Жақсы, жақсы. Так, о бейіні сұрайықшы. Байке, боз mu o be ya? Қанша сұрап атасың? 90. Қаншаны туды бұл? 2-3'te tuğda. Al bunu saç. Valla 90 bin. Bu kaçan tuğdu? Bu 5-6'ın tuğdu. Pazar bağ verdi. Kança? Kançaga bulat hem büter. 85-80. Ertemen 85'e bir. Ertemenin bağa 5 gerek. Telefon nomer veres mi? Nomer veres mi? 701 45 0701 45 25 74. O 2B neyse nomer ha? Çalı öğretler de sırma. 2B neyse nomeri. Tak. O тренировка қылады аны.
Kimdiki ekan bular? Seniki emasmi? Bu benim emas. Benim oğlum bir. Modan buyog'i. Benim o Karatis'ten bir. Bu karetsi qancha? Karatis'te 65 bin oda. 65 ming. Paltarashka. Paltarashka. 2,5 Yuratillik bular. Üretim. Soygun. Bu soygongo. Şeyimizde. Semiz. Qancha bozor baho berdi bu? Pazar 60 bin. Karetskiga 60 bin. 60 berdi. Ha, borch. 63 bin. Baytalmi? Ayta. Qancha bu? Bu 80 so'radi. Bu 80 ming. 78. 78 bo'lsa berasiz, ha? Tak, dальше. Dальше olsa Moğbe. Mo'bi. Bonus. 8 to'g'ri. 108. Bu qanchani tug'an bu beylar? 2 to'g'ri. 2dan tug'an, ha? Bulchi. Bu bir to'g'ri basi 100 bin. Bu 100 ming so'm. Charbajilqa. Qarabiy var. Qarabey qancha? 110 bin. 110 ming so'm. Ondan ne söyleyeyim? Tak, bunu qancha deding? Ko'rgaz bo'ldingmi? Bu 110, ha? Ekin. Ular ekini tug'an, ha? Moğul. Tak, Qulundubi. Birinci kulun. Birinchi qulun, ha? Bu qancha? Bu 85 bin. 85 ming. Birinchi quluni 85 quluni urg'achi. Ha, bonuschi. Betga emasmi? Nomer berasizmi? 0700 702 702 431. Tak. 1 2 3 4 5 6 var. Uyda 30 baş veriyoruz. Daha uyda 30 baş var da çalaverasiz. Toy aşka, usluga polni soyup bermey. Stuqandap da verasın. Tukanlap alpar tartıp dastavka büyüt var o. Alp barıp jetkirip polni. Bardı varken uşu nomerge çalassar dostlar. Жақсы, ama bu kimdiki? 160. Bu poltiyaj qo'y deymi? Urg'achi u. Urg'achi deydimi? Poltiyaj 160 ming. 160 ming so'm. Tak. Bu taylar kimdiki aka? Qanchadan bular? 65'ten so'rab olasizlar, ha? Ko'z orqaga ketib qoldi. Ya bu qo'rqqanlar shunday. Ha. Yaxshi. Ha, nar joqda uloqning жылқыларын tartib olsam. Aylanib kel. Poltyaş. Poltyaşdың негізі мында жерлерде қандай ажыратса болады? Жоң болу қандай? Жоң болып тұрады. Ары жоң болып тұрады. Bu майский деп. Бұлар майский еркек бургачы ма? Бургач. Сонда майский болғанда қаншалық болып қалады? 7 айлық, а? Қанша сұрап атасыздар бұлар? 55 деп отырсыз. 55 сұрап атасыздар, а? Амоч? Қара жорға. 60 Қарабайыр. Қарабайыр. 9 айлық. Бұл еркек бургачы? Еркек. Бұл еркек, а? 16 сұрап атасыз. Так, ар жаққа өтейген. Так, о тайды көргөзейікші. Ассалаумағалейкум. Ана сөйге жақсы ба? Қанша сұрап атасыз ба? 70 мing. Еркек бургачы? Еркегі жашы қандай? Жашы полторашка 70 ming. Онда оған. Тай. Так. О жерде моғай жылқыны қараңыздаршы. Мощный екен. Қанша екен бака бұл? Ассалаумағалейкум. Неге? Так, бұға қанша сұрап атасыз? 300 ming. Бұл полтяж ба қандай? Poltyaş. Poltyaş. Bu жашы қандай жаш? Жазға 2 ас. Жазға 2 асы. Так, нелері бар ем? Улақ var, үйір var. Улақ, үйір бар. Бойы қанша екен бойы? Boyu 1.75. Бойы 1.75. Көкіректі қараңыздар. Ого. Базар аламы.
Bozor baho berdi? Qancha berdi? 150, 200. Bu Rossiyadan kelganmi? Rossiyada tug'ilgan, ha? Yaxshi. Nomer berasizmi? 220 0220 66 51 47. Bu pol tiyajı gördüңүздөр dostlar. Var deydi. Çala öresizler mi? Sorunlarını karağınızlar. Tak, buna kulan 145'e getirtir mi? Ötörüңүздөр. Kulan. Çöt keyken. Так, эми аяқты қарайықшы. Пригородныйда бағалар қандай бүгін. Так, біреу сода ол кетіп қалып тұрыспеді етпедік. Так. Мына кез жоқ. Шоқа мені татпағылы. Реклама болып кетті. Qancha bu? 110 ming. Ötküde tatip etti. Bunun yaşı qanday ekan yaş? 7 yaş ha? 4 asy. Ha, bahası qancha so'radasizlar? 110 ming. Boyuchi boy. 150. 150'ye de garanti. Mahsulana garanti. Allah bardığı garanti edik. Attam milyoner olsa şöyle bari var. Bardığı var ha. Жақсы. Çayka o'xshaydi. Telefon nomer berasizmi? Ha? Nomer. Bermaysizmi? Telefonni sotmaysizmi? Ma'qul. Negiz qayerda turadi bu? Ağzarda turadi ekan. Жақсы satыңыз. Bular pol tiyajga deymi bular ha? Kimniki ekan? Tatpayla qo'ydim. Menda biroq tatpayla. Ma'qul. Жақсы, bozor bitdi. Oxir bu beyni sıra. Qancha ekan bu beyi? Beyi. Baytal var. 120 ming. Boyu cho'ng ekan. 174. Qanchani tug'di bular? 5'te tuğan. 5'te tug'gan. Qanchaga bo'ladi? 120 so'rab otasiz. Bozor baho berdi? 100 veriyor. 100 beradi. 174 dediniz bu oyun ha? 174. Жақсы. Nomer berasizmi? Nomer 704. 0704 01 34. Biri öyle üstüke. Cem olar da bu. Bu saplayın da kalın. Saplayın dep kaldı bu. Qaysilar? Bular qancha? Ene ona 140'da. Bunlar kaç lira? birinchi kimniki? Qancha oladi bu? Ma'qul aytpay qo'ydi. Videoni oyoqlaymiz do'stlar. Videoga like'ni bosingizlar. Kommentariyada yozingizlar, so'rovlarni. Ko'rishguncha omon turingizlar.